Ulubyo yaka okulikile yona kana kwa weekly better na 8 cases 8 cases ya kila muthenya so ni kila muthenya ukakilela better na 8 cases efethia nawe takana na with the mundo ena mundo ko fund one wa soft ya kulisa teke one wa nomba one ke ni wa saluni one ke na ndozi ya mino likamuthanga ibo bishop kwasya wo suku mwani wo ayo wa mondo lakini ngiwithia wanangi matongorirwe metho yene ifeidi kila ngena mwaka na nena kana imunekelie nyina asisia katika nyemwene na asisia yufeidi uwilio ukethia mwaka ni wo kungamieja uwilio na wakomana na mwaka bwimwia bayiungi lakini kilikoni ni wisi witumia mwaka nai na ke mwaka ayikala wakwata kindu kanini andikisi aikwikisia nundu yu eka ndu feiju weta ti mundu wo samwana wa kutwika ithe wa mwetu aitu ni meme umanda mundu wa kumusponsor mundu wa kumunenga chao pesa na ndu ithi okadia oza simu withia nitumie nyumba imefungwa nifanyie sivetu mundu umende so jinda sisia undu mbesa siake ile talanga lamba na yuka ithi ya mundu sini wa mwya it is over yani tena kile tukamkaje direct ni siathera laba ni siathera laba mwaka aizia ndethe ya ngoila sia kusio ndebeti si numba ni siake maundu onde ni wana ke wonde oneka na wese oneka amundu su aita to kwatia ndaema ndoema ndotabiti nyabu ndotabiti ethabu mwanzo na wewe kwetumu wa mwaka na okatuma pesa ko ya musi you kiu du ekainene nae tumakwa my sisters atwili maasia hakuna marefu yasiyo na ncha anja ni mwisho na twasia mwenda tezi na omo anarejea wapi yani withio waembe na wazi lakini mwizo wakazio koba na kila kindu limited una maisha maitu wana kenu bika mwiso au no tumia no bika mwiso na kindu cha mbuthembusu duko ukolwe kana andu makamana na wona ata uwe wizi wiweka andu ni mesi na matu kuni andu maitha matesi kana peala matrack ya simu ya medha mesi kana watu miwainganya na anganya na onena na anganya nangi medha o metelo nundu itiwite kisa na mikaso bailobi ungia natiwa anethiwa ena andu kadhaa na yulo musponse ya mwito pake musi na no kundu kwa nene na mabikia wio na lama mabikia wio kisa jufya cha ushtua kabisa nundu okite kwithiva nithia desi mwana wa kuna wea mwa wila walikile nyumba amwe duna ni mathi it is outside ni infantile na kugweta wa diaspora ndio mnabia iba nyumba yake ya isolated lama mabikie msango alikuwa yudhamba mwitwe wai likaiko wikata uwe na masiva si free gene lika free gene hiyo ndali kanda lambi ela walikile free gene ni kwa nota wo wiye story yesu ile metwe timetwe moko na siana stoka mano za mino da ba mwana wewa okay du ambo stoka lakini baadaye amwe bwendo kagie uwa ni twene agune ba ndo no semba no bani bingiwe na bungu osi abithwa na ikundu nthini osie auwa mundu auwa kana moko ana maji lasi abi musamba woka kalambi amwe ndo ambie tutono le utaite uwa iwambe kuya chau masia mundu no ndenda chau na kwanza twene ngili 10 na ngili 3 luko manakana uende na ukengandwa no mezi na nema ubangie you imagine you aendie aya na mayamu na kwa cha muka ewandene wake adi undu wisi luko undi umutabia mwika paniki nimu kwata ume aseo mamwendete me umutwa lakini tafadhali don't do double dealing mundu muna blackmail
na yuni cho wisaithi andu mena uo mwingi mukosio na imeuka mkambi yote manga lakini vya mama taki yethwa meda bodili ni wakoma ni ya mundu kilavu ndu isi kuoni ba ndu isi kumbe ni agent na pe andu make yo ikaila tukita body parts harvesting ni wewa manda mundu ina below 30 years nenda tema yake nenda ngoo yake nenda mbio nenda ngoo onangi mwa gwa metho na nenda metho ni wezi yukwa kuiko mana na mundu wa muthembosu ndwa eloso yani ya mundu na ndele uma baba wendete bala wendete yuka mande mundu akuye ki unywa endo ukiko that important utume we lose maisha mako no ila soft life kana soft life isu mwamba ito ona bala jitu ona ndu mome ona nduka ni tunoni la kesi ola mutumia wa Nakuru ni woze disie mokaloni ni woze disie mokama mahitaji yonde mokaiworania na still no kwenda binge nundu kaingi masi ya metha amena addiction ya gambling ni waambi yo thauka kalenda kalata thauka kalata kama twiki ya muhiyo na mbesa cia mukanisio ku expect si finance ki mukale no ni mutona kabio kwa uyu ni kindu titi kindu twasia kini choke kiyotuma pe ando make ye kuwa in their safest homes bandu bala be muwo bandu bala we bitho waku we ndibo kiyoko mini wathayo waku na we mini wani mundu la wakwa waongamie mbe wanga ina mbe we kanisa na mbe wando asia ngakwenda na ndio suvia wewe ndo suendete yako lakini sisi haimi tuko na mundu ambiyo aingewa ndukabindie waambie kuona changes then wa mundu rai munando wete andu ala uona weta kana ninge kuona mundu maajabu ajabu huwa ke different akekuka sindu fulani lakini liwane na wewe no Numalia mosi. wano kumalia mosi ni wisiene nata kila mundu etha ena munanga wa thini pyu ita story ngiti ne the other day muka muka pwi maundu matema sio yukilanda tekeleza angu ni aisimu mana niende yata yuko andu ala kuipa kupenda muka bisa ala utezekana no mazutona kumalia mundu mako matabasi no sio kwenda na mundu very close wona changes sia mundu they are changing very fast na yuta matown maitu mena uimu mingi na maji ndio sio kuweta they are there mukite kuketha singo ndino wa meza yukila toile to manavai beti pena sindu ile pe uimo na be broken relationship na ni kwati atika twikaite kwenda nikana usiaisia uwebuke isindu cia muthemba to mwitu kana mwana pe ungiona mwitu naonga ni yo mwana ke ungia to nango atu nikana evukionge uma na kulana cia na jute mubetanga ata mandwa ni usio muno kusisia yoluwa ethwa wina ndu na mundu na ni wambia kwenda kutia na mundu na mundu ni withitwe uimutumia manda nzianzeo yondu utonotiana nacho na mundu no wikale ndio nake no kamuelesya o maundu mana no kamwisuba akwelewe either nundu waitumia nana ndwai wawendete kwa andu ama tono kunenga good guidance and counseling undu tono tani cia na mundu nikana mwitu ndukaye mali ya mundu no itilemwe ngwa namba ile ujikala na mundu ndukamwende nundu wona ngomya V8 na ndukamwende nundu maybe ethukuma wia munene ngali isi kuungamwa kuunza imwe si amaloni kaneka ona kana aloni imwe ni uimu kabisa ukethia ni ngali ya uimu ni chombo cha quick sacrifices bewa utanesa kwambia quick relationship tukambosi cia ulua mundu eno kwati we anata lakini enda wambe ikondu twikaria cia than relationship wamina kumana na mundu usu osetambia ingi yo manya mundu umeteba na wamana au meteba manda mundu wisi andu ako no mane kwa mundu osawata
nundu Mswahili aishi lisemwalo lipo. Na kama alipo lingoje laje. Na mbaitu tumakwa mana ikindu chetwa ku read the red flags. Mundu muthuku ona batisata ona ethambiata ndule akona tu. Utona onange aka change ndatika aka uthati yoka kulia mundu ekakiko we ndungi neka sinsia ma temperaments mandwa nundu be mundu utona sisi ukasia na mana sindu ino nasiona ngai eba atu nenga asingino ngai atu nenga asingino mbingi friend yakwa waina very abusive relationship na jumule no mwe ambiye mume anusa soda akiliye ingi uya kwa manana mundu na mutu akatukane athia moya soda na munana uzu nundu eventually no wesi yo mutu amkulia ketwe soda we kwenda no we unda byanga kuyesa ndoko ye imoka nusa na kwake alea kona isuta sign kumbe yu mundu woka ona agenda kindu aidhe imwete kingi kinene nikana amumanipulate na kainge ila andu ame in relationships no kanga kwatana naku na mbe ngambo opetanga andu othe ala matono ku protect ngambe yokwethe akwi muthuku keka musio ale ilo kutwani ki my brothers yama kumeyo na naku no wezene wa betanga wa nganyendie ndo kona nisia nake athana best kapo ala mwaile tho kamena asu kwanza mindona kwanza mume mokola mune thuku munona keka ni wezi kolondwa no wezije wa kwa isolate weitiwa weweka watu wawe wa mundu zwa kauthio kasia undu wikwenda so by the time okay buye yumnyilie na akili yaku ibinguke mundu zwa ko neye sindu mbinge na kwikana na bando ainge masafa in silence mbaito tumakwa na siana sito na lato siani we na my cousins maito na manyama ito wa manyama ito mama imano yini kuthina wa but no it was the norm na usio kwai ulatho weti last week but one do me ula wata awume ondo maile kala na ivetisio ukeze they at least ya nyama ito na mae kondo meika at least be ondo mose usua wa manage ya but nowadays awume maito maina kiu the violence from the day one from okay ya mundu abebuga ndo we ya mundu abebitwe mongo na basi na iwe yo misia pero ngewe iwe kaka mindone kala kaka byo basi yakingu hita ekakoa akabebwe kwa umba ito sigino mbinge sipo ni musiona siana mbinge sikeyokwa nondo uyithia tase itimea sio kai eyomesi ndokeyomesi kamke bakie kati marriage is not a matter of life and death ni kuona wenzioka utendi kuona kabule kaku no kai wakati mino kile ora makasiata miasia onaume na mone mabua wa amaine na mekala mapindeti aume nena na nini na kune baiki ndugu gweta kana ninge obinewa nundu wange makita ganging up wasiara wakikamba ku gang up ugeza ile yupe kibeti na ninya na ndumo mausukumito ngutani na gutondu wizisia siana wenda siana itwa itenethe wiza ile yawe bona wabinewa eyange wa kwigundisha umesha uteresi na bondisi poka mundu wina thina kwa ndaya ekayambiyo muthekea ati we mundu ume amuthemba wao kuniwe nikavetika nini betu na by the way andwa mabwa eto betu not imagine kama kiana betu gezera kakinditete tanindo aika mundu ekaindie keka taikondo na kunduisi niete wimbembe wako ithelo ngizethela wibuya o uasikale maete wekesi sitaisu kwa ndaya itikila ikitikianisi nisho utemina manda imungo na nduonde ni muvia musia yese witu ni kwate kana etha withi to thi sila maundu taso etha withi to wibinewa na wikilia no kwose tambie yu na etha be red flags utetha wisoma ni watagwa ni faith soma red flags kwitene ketha mundu akwe anga ukona akwe akaukona ketha akwe anga kuwa kebinda thithi kakakuwa so setambia kwitene wikire kana ni watanesia na kunyamawa kimweka na gender based violence au menenai tukeweka naye mundu molone na kana la we ni week itikila wito wiki lakini wetetheka nyinito wabeti wa mwanya kidingo kingi taki wikwata ndino wa mitandao itami kumukali Mutongo TV /FM official Facebook na pia TV ni yako
kila wakeli tukomani ya watu na Bishop Mala tuna Faith Ndonge tuna John Mwaka Mota kana Maimota ni ataalamu Maimota na Maimonenga mwelekeo wa maisha. Nyene naitwa Betty wa Mwania ati Wanesa. Asante.